Okay, murakoze. Ubu tugiye kubereka ukuntu washyira desktop icon na recycle bin kuri desktop yawe. Ahangaha nk'uko mubibona murabona ko nta kintu gihari, nta menu n'imwe ihari. Kugira ngo rero ubishyireho uraza dukore ahangaha twifashishije Windows 10. Ahangaha uraza muri start, wandikemo settings. Nubona settings ukirike kuri settings, ujye muri personalization, go to theme. Numara kujya kuri theme uraza ahangaha kuri desktop icon, then ubone desktop icons zishoboka. Urahitamo computer, niba ushaka my computer, recycle bin, niba ushaka recycle bin, users files, control panels, network. Icyo ushaka nicyo utikinga. Iyo utikinze kamwe ubona kamwe, iyo utikinze tubiri ubona tubiri. Let's use my computer na recycle bin, niyo dukeneye, niyo tugiye gukoresha. Uraza kuri apply, uklik OK, hanyuma ufunge bibe birarangiye. Nk'uko uri kubona, urabona this PC and recycle bin byaje kuri desktop. Nuko nguko ukora recycle bin na my computer kuri desktop yawe. Mwakoze gukora subscribe, abatari bakora subscribe mukore subscribe, mubone izindi tutorials zitandukanye. Murakoze kudukurikira.